Good morning, jotong no hingke tapuk hingkang te kupekha hingke dress rok kanya ko hingke borok te kuito na nungka topai neno kan hamani hinoi chung tongo hingke ane to ko hingkang ekdom sa zakliya emne to nutu zakha but amai me chongya hingke ang top ka samno kan hamani hinoi chung tongkha hingke har top tungbo bro hingke na thuseyang opening bagoi hingke shono gani blog no first to last night only hingke jara subscribe rok khaya ko hingke please khairo di hingke nok ani sob somoi video nai mani bagoi nok no onek ang hambai rogo hingke nok jani boro berai kha ang hingke to berai liya kono jaga go watui hingke ang dress ke tinta lajak tinta ni si bishi lajak but puja hingke only tini si mi one day nai ami apra puja nai ni bagoi bakhanai ro straight khai ekdom makhang ro clean khai bekha abse wati phai ro go fuduko khali dai last year sorry khali dai ang dress lai nai ni pura mahingka thambika goi because dress lai puja nu ke ba wati ni bagoi chabla Kesino bangke party pikang buke kostongo lama bai kasal hatun ke kasana nango bone baboy. So guys, finally ang top so mui bai kha angke so ane top nai di nok nai vlog no gum nungjak hingkai ang reels rok khai mani bo nok nungjak na hingke obani obo seman lamani se hingke ang ni top no hingke onek jajago hingke jeans rok bo mechungo hingke rine rok bai po mechungo oboni bagoy ang onek no jajakha i top no design rok bo hingke horo hingke to ekdom aro jeli jalak de nai oboro jak hingke aro nai thong dong horo hingke oboni bagoi gani tokka ta sumliya obaino ang puja roisini hingke so nok no ang phunuk nai horo thangka hingke nai tongdi puja jugalai tongo tabo puja roinani bagoi hingkai apel rai tongo Kiane puja angkai ready gongoi paikha puja jugalai tongo tabo puja roinani bagoi hingkai apel rai tongo kiane puja angkai ready gongoi paikha ni ang tani ta dress kankha naidi ke topping ke bo gere nei ko bo kankha Hingke finally sokpai kya hingke puja rok roi paikha matai rok khului paikha borok naidi sadung tongmani mauja abo juta naini bagoi ni no bini kopini bana khong hingke puja rok sibai paikha boromai bani dasasini mat wati phayo yongo ongkha kisi ongkha hingke borok phaika tapuk ongkha aste aste jeng first phai poro hingke bisi gore sadung mat rok kha bojong tongmani jakha o jaga photo shoot khainani mane borok photo bujai tongkho hingke bok bujai paikha ke ane juta ta angkha nai di goti